Utukubaru arikire mubango iwaro siasa na kiro ariaro tutina rumbore mwankadha ine mantu igiro ariaro wango atendero kire Azimio na Kenya Kwanza na Kenya ndani ya county Meru ruare ne kugarira musemanio yo mantu yigiye ngwataniro iraithirite ikinya atiatika tongeria ba county Meru muno atiatika MCs na governor na kinya tongere borabangi utuburanende kukurekana there nithirite chokera na akari nibeterete kuona nimbi byongo bikethira bikioneka kuma kiro tongere burabadingire kura tariki kenda morio na mwaka muthiru itambere korana batukulu kura 40188 namba yetu SMS kana kinya kire Facebook wetura maoni yaku no yere kura rwarira ngwatene rodo titena mbere rwa bipartisan dene ya nyumba ya michemonio ya Bomas na kinya dene ya county ya Meru yana tukudura ni tekiri Nteto cio Weru Ithatu. Speaker au bubundi kuwa nende akethira akiurire munda urayo wakikaro bya mbunge Ithatu mbere ya mweri umwe yurika. Gavana Kawira kwethira akibwithia morulu kumwanya kirindo wangiche thirikari ntuko ya ruare. Mwana moro wono kirwe ni mbunge wa Ekuru county ya Thaa Nithi kwithira nende akiono uteithio kithomo kuma kirubisi ya mbunge wa Mara. Akiri ya siasa turumurika siasa irumirite rwari rongwataniro atatika Azimio na Kenya Kwanza. Wanbetwa MUTEMBEI Edward munaneto mathitho tukubaruare ni Maureen Kome tugambriria nende kamiti ya bondi ya utungata bwa mbunge ya county Meru rwari na bakinyite mbere ya kamiti ya Senate kwariria mantu ya taitwe mbunge ya county u na kukurekana mwanka nende munda yurayo waki mbatia mbunge itithirite ikionda taito speaker yubundi aende nethirite akena wiyana atekethira itira ndene ya mweri umwe yite bakethira bari kuona taito ya munda yo nkuluki maseneta ni bethirite nende bakendekethia kamiti cia mbunge ya county Meru kwithira yeta kalingeti na kwithira baketho ya thirikari ya county Meru ura ikuritangwe Boniface Mogera aina ripotie the Assembly of Meru. Arimbere kamiti odhojubombe cia mwingi kire bunge cia county nya thirikari cia county Josipak Speaker wa bunge county Meru bwana Ayubu Bundi na akirireria kiama bakamiti barabo kali bagukiria rure igure murajo bunge county Meru jora mwankira nande jotina taito dind Scream could be nyume ko thingataniro biuria clark wa bunge county Meru bwana Jacob Kirari na ithurire ibethirito bakirete kushwa taito eje kwa miaka 10 kuma thirikari cia county kwethira cikiambiria ende mwankira nande batamiona trying to trace where that the record of that both the building and the land since the dissolution of the county councils, and we are yet to find out a proper record for that. If you're not clear on who owns the land, you might find that that land is the name of a private individual. Narok has done it. There's no reason why Meru 10 years later does not even know who owns the land on which you sit. But I can assure you, Chair, within the next 30 days, I will have this issue settled down. Kienge nakyo onogi karoiki speaker yubundi netikanirie na kiama ati milioni 5 irebetho benekane ngwataniro MCs joka figiuta tena watho eno to muchukuma kumakire MCs patithero benogite. When it comes Chair, to the all of the members are very emotive, and particularly given instances when they feel as if you are owing money and this money is supposed to benefit them in terms of the welfare, improve their welfare, then it becomes very difficult for you either as a speaker or if you're in the part of leadership like the majority and the minority. If indeed this body exists to champion the welfare of members, why don't those subscriptions come from the members themselves? Why does it have to be an expense on the people of Meru? I believe even the current the bill that is being sponsored by our Deputy Speaker, the Senate, Honorable Kaduri, has been pushed by the CAF. There is those kind of engagements that they have been having. Can you push CAF to make an amendment to the legislation that actually will solve this problem? So we are going to insist
that CAF, COG, before we regularize their status, we stop the drain and the bleeding of public resources that we are seeing. Kere ripoti ya mwaka wa 2019 mwaka wa 2020 ere kureti mbere kamiti akiama nyuma ya kumithutha bondi baitikania mugambo jomwe tukaria maiti jama ikana qualified hindi bamuromba speaker y'ubundi na Jacob Kirari Pedro betigira ibakwerekithania ndeto cia torani kana na gichungu secretariat kene mwaka jo twitite yan qualified. Speaker, a man who has been the county assembly for 10 years, who has led the house and is now a speaker, is not a small politician. So we recognize that kind of background and experience that you have, and we hope that you will share your experiences and this conversation with your colleagues. That the backbone of an assembly is the secretariat, because it's a secretariat that's a repository of expertise. Bisi mudhojo machabuja thirikari ya Auditor General neridi kwithire yita report ya mwaka wa 2023 mwaka wa thirikari 2024 ari abakonania urotubirwa mbasha bwithito bwithika kire thirikari cia county ne nyankoroki kire bunge cia county kewe speaker y'ubundi na ari kithiritie ri kethiro yito ewe kethiro itamburoki netheri nkoroki wingi chirito chikiuma. Assure you, Chair, and the committee that in the subsequent years, as far as I'm the speaker, then I'm very sure I can promise things will be done differently. Report Ranzo Sharo TV, kumaji karoni vya bunge, kenyi na nginene kinene kimushushu Nairobi, mbita Boniface Mungera. Rais William Ruto ruarena munini wa Rigathi Gachagua ndebekire karona atongeria ba county ya Meru bonde areo waziri Lentore Gavana Mwangaza na MCA bonde bakuma bunge ya county Meru atongeria ba county Meru ndini bathujite musemunu yu naraba kuarene ta derire yamno ndochokanide Meru naraba wite ngwataniro yeke ya kuoneka witina mbere kethira witana mbere ora kubatere. Rokiriro narwa mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto na gutirimene na tongeria bonde barabathuri na kura kumaja kaunti ya Meru na kaunti ya Nakuru. Nteto ira ithirite ikenero ni bamwe batongeria na akiaria MC wa Karaja wa Nkwene ni Kiburugu na MC wa Karaja wa Egojist John Paul Kireria ne bogete mushemano jojojojite kagita karakagiri ni unto ukanyumene ne kwithirite kujerwa nkucha chano nyinge kire atongeria bau ndiona manto jaja ne romba ria kawira Mwangaza atwire kuromba bakaranthe no tongeria bwa Meru nunto mwanka thaiji utongeria bwa Meru kwina ndwe nyinge mono weta ukethire MP bakurwa na MCA bakurwa na gavana bakurwa na MP mwanga gwatwika Meru etena there na batito kurusi into bibinge mono iromba rya tukiri atongere beto ba Meru bukari kwa ya president bumoni na rwebo amwe lakini bukirikia kuma na obuja bwambia kulwa kaire buja na nko na tukobia buja na iberi na intobira bingi na nde atongeria bane baugite ukeja kwithira atongeria barabathuri na kura ja Meru bakagwatanira na bali na mugambo jumwe ta atongeria ba county muturi atharakanidi bakomba kwithira baekubiria county ya Meru mirandie mingi kumakire thirikari nene abachokia bagwege ntotomba kuromba twe Meru kethe ndamu icio ciarombi iteja ciumbe ochoka kethe imito je yeto iretagwa mitene antu beto ntere imwe cia batwe yeto ingwa bange batwa bagita inyabo antu beto baewe kanya bagurite mite bombe kurita atochoke kwethina njira cieto ja cia highway irebueri gutonya mutindwa irebueri kwamberia ng'onyi nega kinya mwankaroire project yau ni erungamire bombe kumeareria kena president ombo tuchokeria yo njira cieto nacio itegwikirwa rami tiari kurungama ciombe ochokwa na contractor bachoke site ine liburirikanie president kuri ndamu augira agaka cia Meru na itamba gwakana nitukuona barabara super highway igiakwa mpanka makutano
bwali na president nayo yume kuma makutano eje mpanka Meru nuntu tukona kinya Meru ni kurite na reti nene muno tuli alimba mira tuli alimba ikwache tuli alimba banene muno beria tuli alimba bokando na marigo na intobira bingi kwa bwali na president kinya barabara era yumbe kuja mpanka Meru kia Ithatu kwina barabara jari mbekirwa lami na ni jaombire gukwama barabara ila tukolomba ikwamurwe nitukomea barabara ya kieni kia ndege ni kilomita 10 mpaka Moroga au angere eketata na mbere dibwali na president barabara ya ekorone ne tigarete dibwali ya president barabara ya kumanala ulia nini kiangua weta mpaka Gatugi na area netuje ne ikwamete iu ni mwa nyingi ila irendene ya Meru muthiene ni wirigiro bwatongeria bate nyuma ya mushemanio jo omutongeria karitira ngugyo bisine ria thureri bate gwekethana kana kureta nkuchenio cia gisiasa nundu kabetere kubatithua berwa batithanagia roje akurema naru betete kubatithua mwanki na kuru ingwete KMC akiuma nau akiajetete ngugiene wateta ya muntonge ingwete kia MP akieja akiajetete nguginewe atete muntonge ingwete kia senator akiaja akinyete ngugiewe nwe governor kawera nuntu nwe ngino bonthe ingwete kinyawe akabekira kibarene kiawe na kana kama ami kibarene kia ngina agaturiaga tutikane na siasa nyingi siasa utumba kulinga siasa miakena no katweka plan yaku ni akugwithiola legitene utumba usaksindi kulwana mtu miakena na gutina gitomi buru mwekanya alitengugi bwinde buli obisine MC na ijengo giawe MP na ijengo giawe ngabana na ijengo giawe seneta na ijengo giawe omuntu na utire ngugi ala nenkererwe kura chiawe kenda mwananchi wa Meru amba gutetheka kuma gicigo mbungi kia Southiment nge report rande docia Weru rea kwa rietwa ni Mutugi Kare Abisa munene urora watilite rwangirwa barabara na mainya county ya Meru George Kimathi na tumirotha ro lazima ni gavana wa Meru Kawira Mwangaza na arama waluluku ya bwithikite kiri abisa nene kana chief officers ndwangine mwanya county ya Meru kambithira ngikumenyethia kiri mwaluluku ya bwithikite kiri ndwangi mwanya cia abisa nene na Naomi Kamunde urorethirite akiwatila mantu igie werekere po mitaratara ethirite akithwa abisa munene wa mantu yo bisi ya gavana Edwin Mutumuro rarekiri MOS ethira kiwatila rwangirwa kigina Thai Kobie Faith Kathure urorarekiri mantu igi biashara na mibango notia ethira akikwa kiri rwangi oru kuwatila mantu yau Winfred Kawire Murega urorarekiri mantu ya youth na misetho ethira ikukiri mantu ya watho utungata na mantu igi mwingi Victor Akwalu urorarekiri mantu ya uremi na ndethia ethira itanambere kuwatila rwangiru Elijah Kimathi Ntonjira kuma kiri mantu ya biashara na utalii na Uganda aikukiri mantu ya uremi na ndethia Kari Joyce Kawiria kiri mantu ya kithomo untwire na mekire ethira itanambere kuwatila rwangiru Charles Mwenda Kaibiria mantu ya kigena ethira kirutwa na wikukiri mantu ya ruwe no menyeri bwa sewage mtu wetwa Emily Muthomi Kithenji ararekiri mantu ya watho utungata bwa mantu ya mwingi ethira ikukiri mantu ya rera ruwe na mantu ya tuthiolonkete James Kiburi Mutia arutoke mantu ya watho no utungata bwa mwingi ekukiri mantu ya biashara utalii na Uganda Dr. Muthuri George Kome arawatilite mantu ya ugima bwa mwingi Thai ethirite nende akiwatila mantu ya ugima bwa mwingi na motungata ya witina mbere bwa ugima bwa mwingi Kenneth Mutwedi Liongo arawatilite mantu ya utungata bwa mwingi na watho kaitene kawatilite biashara utalii na mantu ya Uganda Geteya Martin Mutwedi arareki mantu ya miunda miako na ukuria bwa matauni atrethira akebebelukiri utungata buu Mukundi Joseph Waome kaitene ka nwabitite nambere kuwatila mantu igi utungata bwa ugima bwa mwiri Christopher wa Mugunda ararekiri mantu igi URETERI mini mantu ya kuolelia mirandi na kinyo kinyaniria bwayo kaiteneka aiketwe kurungamira mantu ya barabara Wendi na Mainya Monica Kagwima ararekiri mantu ya misetho ayuthi no ntwire etite nambere kuwatila rwangiru na wegitobunkanata urora ni mrungamiri wa municipal yo Meru ethira ikokiri mantu ya miunda miako na ukuria bwa matauni
twethera mbere nende nyuma ya kuona kuma na rara urimu ari wa miaka 15 ura watethirwo ni mubunge wa Ikuru county ya Tharaka Nithi Susan Mwindu na wikoncherea chogoria na rara uri ni muthaka wa miaka 19 nende mwaru nethirite akono tethe kuma kirubisi ya mubunge wa Mara Kareke Mbioki Kareke awite akayukia kana akathomithia na nende na muciari ethirite akioneka uchokia nkatho bonene nonto bwetwere Matini Mwambi aina Nteto nkuluki nyuma ya gwikirwa nkono njuma mochindirwi borichi na gichanga chana nkinya gituma kinene na kwirwa kirigituo kia borichi gechogoria mwari wo kurwa mianke 15 uraguritwa atakinyetie mbari cia gantara kina umbite kwithirwa akirekerwa kuma kirigituo gike gechogoria twetikaniria mwana ne abwiri kuthinjarani jiagina na amenyerwe akila kwa to counseling sessions nikenda umba gukula na we are happy that despite all those challenges Kendi is a bright girl ntona Max jeto kujiona and she is doing well. Coincidentally tukena nto obisi ya mheshimiwa Ikweja na ba to assure that baka menyera Kendi kana baka thomithia Kendi na ba musecuela school. So for now Kendi bakuinuka na mamua mwari uyu enukite nyuma ya mubunge Kareke Mbioki gukurukira kiria bicha bake kuga akamuthomithia na kumuchokia kiri cukuru ya kurara kenda kumwathurana na nturainu na twika released from the safe custody at place ile comfortable na tukwalaniria na OCS Chogoria na children officer wa Mara sub county twaga mwana atwika released aire ke mamua na tukwarania gina na gina kuanda ku counseling nikenda after that school ikerugolwa on Monday through office ya mheshimiwa Kareke Mbioki mheshimiwa go promise mwana akathoma na uga akamu support from form 1 mwanka form 4 kwa mwana school ikerugolwa next week already tukubanga bikakati ya transfer kuma school ile alali hadi na boarding school ile aka report next week wetukira obisi ya mheshimiwa Kareke wa Mbioki Nteto ino ikenetie gi na muciari wa mwari uyu arachokeria nkatho antu barabathire kumuruta na araguritwe na nkinyo bichi ya mubunge Kareke Mbioki nonto bakumuruta kiri borichi na kwa gule konekire ona njire ukonekire niyo nimbigwite gucokeria mwathani nkaro ni tontu bwa gukona na ningwitikia atikana aka niko kauge muno muju wakwa na ngai agagatedia ni tontu ka kuona utedio na nonto ni mainyamanda inamo kalado magirande school no riu ngai agutedia ka kuona boarding school mwathani akalungamirire kadi na kadome wega na ninkulomba endi wega ni tontu riu kana kaene nindite gwikalaga nako uria wengirwe na kanyamu kae no agatetherie na nikenda kaumbe kuroma na njira ile agirite nombuge asanti kebau balantedirie daino ninkugwo wega for the rescue and I thank them leulen kuona nkaroma na nkadi school embega na ndi na wetikio baganteria na bombe guteria bangitana kiripotera Weru TV kuma kirige chigombunge kia Mara mbitagwa Matini Mwambi Oboya Matini nani kuma Nteto no tukuona kanya kambere gakunoka weta kuraya nchokerete na Nteto nkuluki auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja idhimi mwanya na jana maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile Jamania Tile Brit Tile Jamiz Tile na Espana Tile industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njere ne agweta baroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegorone Kenya kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu jayo Raina Mabati
Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene. Raina Mabati ne yetu, tugure bietu, tukorie bietu. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTime's inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTime's antenna and satellite signal. With StarTime's inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTime's highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTime's inside Vitron TV is available in all StarTime's branches and dealers countrywide. StarTime's inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Amiru tutwire kwiro tutivetu na tutishietu. Okankwinye monyanya okankwinye. Aiwendi. Jumamosi antriki 26 Weru TV bakuretrete twineshietu mega concert. Are Checkmate Lounge tukungwire Kimiru tumenyane na tugwiranirwe. Tugikunda Weru ni Kamanu and Band au magaretwe ni Dharia Bingeja Florence Karani. Nteto siagashina beleti goge. Kiana Kei Dharia. Keriga Oro. Na tangazaji ja MC Tash, Karemi County, DJ Ale Kings na Bangeba Weru Family. Mukekio mambura wa Kedhiro MC Mananga, atedheretwe kiri Wheels of Steel ni DJ Vamda. Tigiti na show regular ni shiringi 500 wake, VIP ni shiringi ngirie mwe peke yake. Tumagaretu ni Weru TV na Weru FM. Utemenyivye mushore, mutori na mbugi ya kutoshemania noendi mtokwa. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Bwana tuweta nambere kurumira Nteto chiwero Ithatu. Rwaria rwa Azimio na Kenya Kwanza already utite nambere nende atongere bamwene bonekene kuuya rwaria rubonene. Ndamoni ni wa Rais Rigathi Gachagua onekene kumeneria rwaria na Azimio akiwa ati ni barikane na Raila ondebene no tinkethi kabwethika kenda thire yone count bonende ndibutiite Kenya wengi batikumena together kuita nambere onde rwaria rurutite nambere ndene ya nyumba ya mishemanio ya Bomas. Mĩario ĩrĩa kumania na atongoria barutere rwa thirikari rwa Kenya Kwanza na rũregani rwa Azimio kinya nyuma ya rwaria rwa ngwatanĩro rwa Bomas kwambiria yomba kuremia na kuangaratania rwaria rwa ngwatanĩro. Na tulikubaliana na nyinyi nyuma ya gukujirwa gwo kirubo siasa iji gwa kagitaga ntuko inkai mĩario izi anteriji choijire nande na ambirite gukujirwa na bibyuri bekithirwa ngwatanĩro ya Konora bikingira Kenya. Tumeelewana? Mathikone jangina wa mbunge wa Mwala kaunti ya Machakos niwe Vincent Musyoka kana Kawaya kiumegiki munini wa Rais Rigathi Gachagua nonekere kuogia rwaria ruru akiuga ati gutino ruitite na gutikio gikauma ku. Mazungumzo yanaendelea inaongozwa na Mheshimiwa Kalonzo. Hapo hakuna kitu mngoje. There is nothing for you to eat from there. Huyu Raila hakuna kitu anatafuta, alitaka tumpatie serikali kuhusu mkate tukasema hakuna. Alitaka ati handshake tukamwambia hakuna. Asema apatiwe ambassador 3 tukamwambia hakuna. Tukasema ukitaka pesa kidogo ya kukula we can discuss. Ukienda nyuma aende akiendanga. And nothing will come out of those talks. Is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Sasa ile mazungumzo Kalonzo wametumwa, hakuna kitu hapo ya kuzungumza. Raila tayari atasema mambo yake. Alimalizia Mombasa. Hii ni mambo tu ya kuzungusha wa Kenya. Kuzungusha wa Kenya. There is nothing.
akiaria ntuko eu kirikiatho mwanya ntere cha Nakuru na mutongeria wa Nthiguru William Ruto oneka kugwata munini wa Wembaru akiuga ati rwaria rwa rutongeretwe ni Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wa ni rwazimio kugeria kuona gichunche kia thirikari, kwa sababu kuna majamaa bado wanatuzungusha ati wanatafuta kazi, ati wanatuzungusha ati tuongee, ati ndio kazi ipotekane sijui wapi, ati kazi ya nani, ati kazi ya nani, ati nusu mkate sijui nini. Mimi nataka niwaulize nyinyi, mnataka hii mambo ya tuendelee na mambo ya nusu mkate sijui na sijui nini? Bana, hiyo watu nimeambia wakwende kabisa. Ruto ariwa kinya gute maandamano kairija kathitheka akiuga ati bara bakwenda nonga bandamane na nja ciao na aria nkurukia geretera ila migwe na kuga ati kanyaga kithurano ni kathirire na nandi ni kagitaga gwitira Kenya ngugi. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi, hii watu watuletee mchezo, wacha tupange kazi tuende mbele, ama namna gani? Ile nimewaambia vile vile ati mambo ya kupanga maandamano, ati ya kulete fujo, ati kuharibu mali ya wananchi, ati kuharibu mali ya mama mboga, ati kuharibu biashara ya watu, ati mpaka vijana wanapigana na polisi, ati wanapiga polisi mawe. Mimi nimewaambia hiyo sio Kenya ambayo tunataka. Kenya ni nchi ya amani. Igoro nyuma ya gavana wa Karajo wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya na Ekurubawe gwikirwa mpene ni maabisa bakorwo na ungumania ba EACC atongeria bazimio ni barachumeria na kumeneria thirikari bakiuga ati jani manto ja siasa. And we know that this is all political machinations and trying to intimidate people. As you know, even last time when the president was in Western Kenya, because the people of Western Kenya are asking tough questions about this government, they try to even arrest honorable souls, and then they claim that you want to disrupt the presidential function. Bakiaria mathikone ja mtumo ura woragirwo maandamano ne ntere chia kamba atongeria baba azimio nkuruki ni bameneretie bunene Rais Ruto na munini wawe bakiuga ati nekaba gukenera ikubi ya Kenya na batumekandukia ati bageta na mbere gutetera kioto gia Kenya. Katika hii serikali kifo damu ni kawaida. Tumepoteza zaidi ya Wakenya, sio 72, kwa sababu mimi niliambiwa na mtu ya kwamba ile siku ambayo Brian alienda, na mimi sidaganyi, mtu kutoka Kenyatta National Hospital kwamba maiti karibu ya 100 ilibwagwa huko na polisi. Hiyo siku moja tu. Munini wa Rais Rigathi Gachagua akiaria nkurukina ugite ati rwaria rwarugweta na mbere ni rwakuguna Raila akiuga ati Kalonzo ura ni watongeretie rutere rwa azimio rwaria ne ruru ati kugunika kinyano na ambi. Nao ametafuta rais juzi, hakuja na Kalonzo, hakuna mambo ya Kalonzo aliongea mambo yake. Yes, hakuna kitu ya Kalonzo alitaja, aliongea mambo yake, ya mtoto wake, ya bibi yake, ya watu yao. Sasa hii mazungumzo ametuma Kalonzo pale kwa agenda, hakuna maji ya Ukambani, hakuna bolea, hakuna barabara. Kwa hiyo mazungumzo nini iko hapo, nini kwa kama? Kwa hiyo mazungumzo mambo ya saba ni yenu, hiyo. What is Kalonzo talking there on your behalf? Kigamoneno kia magavana nyuma ya meru ya ambassador wa Amerika Kenya niwe Megan Whitman Raila Odinga na mumeneretie na kuga kinyaba kandikira Nthiguru kenda kumweberia kethra mubalothi uju ageta na mbere na royero gutonyera Kenya. I arrived in Kenya days before the August 22 general elections. What I witnessed was nothing short of remarkable. Kenya held what many analysts and commentators say was the freest, fairest, and most credible election in Kenyan history. We want to tell a rogue ambassador, leave Kenyans alone. Tell the rogue ambassador, Kenya is not United States. Kenya is not a colony of United States. Keep your mouth shut when you hear. Otherwise, we will call for your recall back to your country. Rais Ruto na munini wawe amona bo ni bonekera kuthuru ni miario ezi ya Raila na kumumeneria bo nene bakiuga ati nekaba kwenda kurithania Kenya na Amerika na Nthiguru riu ni muchore o munene wa Kenya kibiashara. The unprovoked and unwarranted attack on the US ambassador to Kenya, Meg Whitman, is as a result of people being allergic to the truth and the reality. They observed and were clear
that the election was won fair and square, and it was open, democratic, and meets the best international standards. The American ambassador said two statements of facts. She said the last election was the freest and the fairest in the history of Kenya, which is a statement of fact. She said Kenya is open for business, which is also a statement of fact. I mean, surely, let us have some decorum and respect ourselves as we demand respect from others. We would be very ungrateful for us to vilify the people who are creating opportunities for us. We have 200 billion investment from the American government. We have huge investments from Germany. We have huge investments from other countries. We must know what are our interests, and we must secure those interests. Kiure kiria kinene miromone ya Kenya nandi ni kethero rwari ruru rugeta na mbere kana kethero rugaciara matunda kana rukare matarwa rwa mbere rwa bipartisan. Morgan Mwiti, Garo ya Siasa, Weru TV. Komeri anane ndi nyuma ya Bisaba kaunti ya Meru kinyantere chiambayo wondine ya njia yembe centro na kuwa bakwenja kithima karwe ntere unende akariba bo wete batakunda kinyanta atayaroi kuma kithima kiu kirikuro kikwenjwa antu au akariba bo wete ngavana nikarongwero kithima nikinji antu unane ndi bamuretio kinyantere wengo kuona utegithima kire antu au. Dennis Mogendi aina ripoti. Ni meri inana su ithiri kuma kithima kiki aroji guturwa ni thirikari ya county tureni ambayo kione wandi nyanjia igembe centro indi kimakania kuma riu loji kiri akaribantere ijini rugono tonto kithima kiki tatungatirwa kinya anini onto barazimikaga gwita ngendo cia kuraja kuthura roji are mutungi jumwe jwaru ni tabeteruri batu thine toiro rwerwa turirwa turi na meri inana tutaronywa na ibu tukunya tukuria thine rwe batu inkuona thamarei batethukire ansia bo rwerwa irwa kuthurira na ironyunyawa na irwa rere okinya kwetu mbayo rwero ngeni kaikei mbua batu twitaro ikei ni iturwe airwa muno nontu kuma weta kei turi ya mutungi yo mathiringi bepte kendora urumo se kinyambwa ni obikibiki kana kinyogere ya onto muntu ende batu tukuria thina muno na rwero iro batu gwetharwe tutetha cia eitari uri ontero ruri na twererwe rwero ni nyume mweri yomwe tukanywa rui ende katweterra buru tweterra mwanka tuona tukinya tukubuta iwetera mama itu amwere kura cia to imbinge na ito mushokere nkatho no tupako ya tuturira rui lakini to na thina no nturura ne meri eminge na yonto na arraignment tuona rwe kuthora wana nto bakendelea tasia watu akuthorwa ntuko mwake na rwe rwathiria shughuli twatasia ntuko mwa kuna turabotera njere no nto boe tarwe nje kaumone nje keke tuteta kuria rwe na rwe to rwe ao ire inyingi iria bakwathira ni ciweta na mbere na citumite witi na mbere bukaura ntureni ambayo njia barira ngavana Kawira Mwangaza abatungatire kithima giki kiwatithanwe na sora mibaibo na matangi kenda bona roji tonto MC wao mwendari na bairere mpanga kuma bakomuthura uniro barako ngavana buri ngona kuroba ngavana nundu ngavana ne yire wengo atukuthia rugo ni impeachment na ngavana yire ngotike impeachment mbere ko tini ari uta impeachment yine bangawa ibo na ngavana ya monkago ni impeachment yari kuo ukamure thaino tumandi impeachment yathirire ngabana atuminya CS oro nyamo thamia ngabana hinya wengwa to nethi nitu na ciao no tumatu katako different cio ke MC na ngabana batu tutokwanda itunyile to antu banjia no tukinya ketha bakinya thi mantu acha ibon ketha ni MC na kia kuria mulenga no yakonda kuria kethio ngibere ka yonko na ina okonda kuriira no atu antu banjia batu tuitangabana ko utukuna muthenya nundu batu tukwenda maendeleo ngavana akata antu banjia maendeleo no ntwa mheshimiwa Mwenda alikari o amune decisions yake ni kuria na kwa nkobia na kibere kari kibere kyake lakini na to wakaji ngavana itomote mbaru mia kwa mia na tutokira kuthirete no kwa kuingite onto Nteto ni rwe tekona ka area wetinya ro twathuriro airo aire mufano na rwina kwiba kuiria na kwiba kona kintu kwenda kuwa ingavana batu rwe tukwenda kunywa ankuwa nyontu ciake na cithambia nake mauta ye tunyurui temanto yange MC to mwendali ko ati kuraya lakini ateyenya na ntamona ende na tata mwira na wewe ngwa te shughuli ya batu
Dennis Mugendi, Weru TV, Ntuleni ambayo kiune wandi ni anjia, Yembe Central, County ya Meru. Muthenya ruari akari na tongeria bakuma milioni yego jine ba ukari na kiatho kia kutheria na kurombera obisi cia DCC umweru ura waretero kri sub county yego ji atongeria baba kiaria puete kuri na thina nyingi muno cia GBV na ara kinyana baba ingi bari neu bakiwa ashari bana bane kabarete kuatana na rwangiro kare kenda kuthiria thine mutugi kare aina Nteto nkuluki. Muthenya jwanaru atongeria kathomba kuma mirige nego jibatongetwe ni DCC Miri Mwangi na DCC Wegoji sub county Zura Mambo ni bethirite bari na kiatho ya kurombera na kutharima obisi cia DCC na bakiaria bamwe batongeria kuma mirige neje ni bethirite bagitarire jamwe jamathina jara bokurukira nturene ciao. Gender-based violence, this is where we have cases of early pregnancies, defilements, and so forth. It's a challenge to us because most of our parents don't want to cooperate. When you report such a case, when they are asked to go and make a report at the police station, they don't agree. And at times also, they do their own kangaroo courts. The issue of education, we have a problem of head teachers turnover. The rate is very high. At times, where the head teachers come today, the next week he is gone. So that one is also a challenge to us, and it's also affecting our students. Right now, we have no vehicle in the sub-county, so it has become a problem during our raids. We need to hire vehicles with our own money. The point is, wale wetu tulikuwa tunakuja Igoji hapa, we used to see the Igoji that was violent. Hiyo soko yetu imekufa. Si ni kweli? Sisi kenye tutafurahia si building hapa bwana Madam DCC. Return the glory of Igoji market like the day tomorrow. Viongozi wa Igoji sub county mara mingi wamesema wameachwa, they are marginalized. Saizi mko na your own unit. Sasa ni wakati wenu muhakikishe this sub county inawasaidia na inasaidia watu wetu. Na kiri DCC bane baugite kenda kwebia thine watongeria bau bakugira na gucokia nkuma Igojire atwireo no mwanka tongeria babonde bagwatanira barite ngugi bare amwe. Hakuna siku mtu mmoja ataweza kuhudumia watu wote na kutimiza malengo. All the time kunatakana kukuwe na ushirikiano kati ya viongozi wote, wadogo mpaka wakubwa mpaka wadogo. Lazima kuwe na ushirikiano ndio tutaweza kuhudumia wananchi vyema. The real issues affecting our society, the social ills, mnazijua zaidi yetu. The illicit abuse, the drugs, school dropouts, high rates in Igoji and Metongo. You know them better. Hii si wakati wa kukanyangana vidore, mkisema sijui huyu anafanya. Mmeona team ya CDF, make good use of that team. Pesa iko ya development, ikikuja ni public participation, tafadhali you agree muone ni wapi projects zinaenda, mwaka hiyo ingine iende mahali ingine, and that is how we are going to grow our sub-county. Kumobisi ni ya mbunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti mutumo wawe na ugete kinya DCC waboge tari mathabune na rua mono akaretwa gutigira ntu bonde ba South Imenti ni bakugunika bonde banganene. Throat zenu, all the sub-counties, they will have an equal throat. Na not only in the recruitment of KDF, any other recruitment. VC wachuka university umite mirige Igoji na ugite bagatigire Igoji ara kuri na skuru ya kuritana arimu bagatigira bakumigarura kumie the university. The college grew from now the one that used to be P1 to diploma and finally to university. That discussion is continuing. I am in the forefront and we shall discuss and see at least we have something in Igoji that can make many birds from all over the world to come and patch there, buy some digos from here, buy some this from KK, so that we also can get reviving our economy
in this place. Kuma igoji gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Wonda administrator wa Yamba Ng'ombe Ndivendi Mwendi naritite mukana kiri akari barabaru wa Nchobi ndeni watho akebera nende atira ni bakwithira baikirwa mpine na kururwa nthitango kuluki awite barabene ilabu bitena barwa bakethira bakiukirwe talira kiwatho kuringana na watho wa county. Samuel Geshima aina ripoti. Kuringana na David Mugendi kana Mugendi wa Kabururu uranwe afisa wa thirikari ya county murugamiri wa wadi ya Igamba Ng'ombe bamwe ba biashara ba Nchobi ndege iwatho no bathiete mbere na biashara ino amwe na kuigwa kuri na musako munene uthiete mbere wa gukandana neo. Mugendi narutite mukana kiri a biashara baba akiuga ati agatigira ati bagwikirwa mpeni na kurugurirwa nthitango. Wewe ambaye unapika pombe ya kienyeji Igamba Ng'ombe ulintaraniera Ncheme, nataka kusema tuachane na pombe ya kienyeji. Sisi kama serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi pamoja na ngao timu wote, we are working as a contingency team kuhakikisha ya kwamba hakuna pombe ya kienyeji ambayo inapikwa hapa kwetu Tharaka Nithi. Nkruki ariuga bamwe ba aene ilabu birabita kuruka kigerio gya gupewa license no bathiete mbere na biashara inu na barana bo bare na license bakendagia Nchobi mathaa mara batetigiritwe. Kama wewe uko na club ambaye injapewa license na serikali, tafadhali ngoja kwanza, kama utakubaliwa na serikali utausha ukipewa license. Kama umepewa license na serikali, hakikisha ya kwamba umefuatilia yale masaa ambayo inapaswa kufunguliwa. Kilabu inapaswa kufunguliwa saa 11 mpaka saa 5 za usiku kama ni Oni Mba. Kama ni Wine and Spirit iko na masaa yake. Kama ni ile mba ambayo tunaita mba ni restaurant iko na masaa yake. Nauritie akariba watanire na thirikari kirindo ino ira akuga kuumbana kwayo ugatethia kinyago ukiria kithomo nterino. Nionda ugire tafadhali, kama tutakosana na wewe tutakosana kwa sababu ya kukataa kutii, na mimi nitakuwa nafanya kazi yangu. Tupeane heshima kwa mambo ya pombe na tutaendelea vizuri. Tunataka watoto wetu wasome. Mimi nikipromotiwa nikuwe na huko juu, watoto wenu nao wanakuwa under admin. Si ni kweli? Hiyo ndio ukweli ambayo inauma, lakini ukweli ni kwamba pombe ya kienyeji, pombe ambayo haifai iondoke Tharaka Nithi. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima. Siasa na witi na mbere cia Tharaka ni cionekete kwata mwanki mathikonde ya Mwentereiu rana ndia siasa bonekete wikiroro rathururo ya VC wa University ya Tharaka kiari MC wa Ntureu wite mwatho ya moya ya nankanero ni minister wa karibonde ne Professor Kithure Kindiki ya tethera ya kiingwa ntere cia Tharaka. Paulo Kabithi aina ripoti. Ikiri mambura makuringirira muthia tutigi Simeon Ndega mitugo muthenya gwe mthinturani agakirwa Tharaka South wadini ya cia Kariga arakiri mambura mawakiri Paul Mugambi atumirite kanya kawikira Professor Peter Kinyomuriu nuntu bakoroto ta Vice Chancellor wa Tharaka University na orankuru kino kethirwa ari Vice Chancellor wa mbere wa cukuru ino ni anenkero Vice Chancellor wa Imbia na agakunurwa ntugu itenda aya aga Professor Peter Kinyua wa Muriungi na anenkero barua igoro the president na noe new Vice Chancellor wa Tharaka University mianka 6 kego tamuchega na utokaria nara aikaria Kenya na ukaria Tharaka. Mso wandia cia Kariga Mheshimiwa Kinyua ZM akiwatambaru yandikithiriria waziri wa ukaria bwadeni Professor Kithure Kindiki kugate polisi barute mikungi barabarani. Bloki cia ruthirata ni cia rutirwe. Serikali tuthiete bumper to bumper, step by step, tukuthikaniria na tukuthibwega. Kuguru di block cio cia rutiro bonto njo ugatikare akuma. Ana tio tukenderea kwenda mana na itwere Professor ibwega muno iboburathite akiruthaga. Rwario ruruki wa tombaru bakuwa askari bome barabarani barare bakuthini antu no mwiri tukenire mono na tio gato tara thita cio tugo tariki thate we go batumo egwe to bagwete mabuti amenyigogira ondera rutire to kwavikira ibo kwenda bauma to beto bauma njirani iba bote nuntu kana baba twere kuboti antobe
nkurukia kariba Tharaka iboritwe gutigiri bakwika atongoria barabara iteni ni kingo bomba kuruta ngugi batena wagagu komenya ndipore ciakwa na wona atumire agwa ngi ciakwa uchuro botora bwetha mocini nitukoromba atongoria babaria baraithagire. We don't want the will and the sovereignty of people to be manipulated. Kirengavana na babange itubagwate mbi tubagwate mbaru ikenda bomba guturutira ngui bwega tukwina itebinge bithite ukarirwa tio twiromba iromba kuri Tharaka onde bantu arari tukareta chimba burayinganaga na nkurungu. Nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka bitu wa Paul Ogwa Kabithe Boya Paul na kiri Nteto chimishetho barabende temantu ya volleyball timu ya Malkia Strikers ya Kenya ndebo nchamba chemubira ya volleyball ndene ya Afrika nyuma ya kura Egypt seti Ithatu kwemwe arabashindite 25-22, 25-20 na 25-14 baremuchi yuwa Yaounde Cameroon na bichindira taito yoye 10 kuma mubira yobe kwamberia uyusetha auno tokinya muthi wa Nteto cia ngucokere nkatho ntoba gothe watanite na unikire Nteto cia Weru the mubango ya ro siasa kinya Nteto cia Weru thaithia tutrimana ro yoro kirekire mubango yua kugukia unbeta MUTEMBEI Edward unaitwa madhidi ya ukari Maureen Kome. Good night and God.